Abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Hey. Sekonakele. Sekonakele. Kodwa ke angikusho lokhu ukuze ningeze ukukhathala ngakaqali. No 15 minutes bazalwane 15. 15. I'm right. Okay. No, bazalwane sibonge ikhulumi eseyikhulumile ngaphambili. Sishaya sonke zonke ikhulumi zikhuluma leyo ndaba bazalwane ukuthi masingakhohlwa inkulumo kaMose etholakala kubani uDeuteronomy. Sebekhulumile abazalwane nesifundo sami siqala lapho ngeke ngisabuyela emuva lokho kwenza ukuthi isikhathi ke bese siba sincane ngaleso sizathu ngeke sikhulume into enjani eyodwa abazalwane because namaBhayibheli ngasabavuli senithi hayi sizolalela kodwa nje siyambonga uNkulunkulu bazalwane ongumnikazi wamathuba nongumhleli wakho konke cishe lokhu okwenziwa la bazalwane kuyintando kamali kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhethe kanjalo ukuthi sibe khona la size nanga ayini amazwi. uNkulunkulu okhethe kanjalo mhlawumbe siyabafisela abanye ngeke ngisho njalo abangekho la. uNkulunkulu ufisa ukuba kube yithini esinjani esizwa la amazwi. Ukhethe kanjalo uNkulunkulu. Mhlawumbe siyasifisa ukuba abaningi kodwa uNkulunkulu akavinjwa ukuthi inani labantu linjani lingakanani. Noma bebancane uNkulunkulu abantu enjani uyakhuluma. Noma futhi bebaningi uNkulunkulu kwenze njani uyakhuluma. Bazalwane engifisa nje ukuthi ngihlabe ngidlule kukho mhlawumbe asingene endabeni. uNkulunkulu la isto engiyezwe sona sithi I have said before you life and death, remember where you have fallen and repent. Uthi uNkulunkulu ngibeke phambi kwakho okuhle nokubi bese ethi khumbula lapho unjani uye khona bese wenza njani uphenduka. Indaba yami lapho nje uphenduka abazalwane. Okokuqala bese angene endabeni esikufundayo abazalwane siqale sifunda uDeuteronomy. uNkulunkulu ubanikeza ichoice ini ukuthi abenze njani abakhethe. uNkulunkulu ubeka izinto ezimbili uma ebaphoqa ubezobeka into enjani eyi1 ukuthi enzani lokho. Kodwa uNkulunkulu baneza izinto enjani ezimbili. Babe ne choice ukukhetha ini ukuphila futhi babe ne choice ukukhetha ini ukufa. Esikufunda ngoNkulunkulu uNkulunkulu akaphoqi umuntu bazalwane. Njengoba nezulu ngeke singene ngeforce ukuthi uphoqiwe ngokula ezulwini ubungathandi wena. Then mhlawumbe ngeke sawafunda incwadi sifunda ukuthi uNkulunkulu before enze noma ebhubhise uqale enze njani exwayisa. Bashila abazalwane uNkulunkulu igama lesixwaya livela ikhathi eyiningi. uAmos umprofeti usho njalo usahloko 3 verse 7 uthi uNkulunkulu akenzi lutho engayalezanga ngani ngezinceku zakhe. Ngamazwi konke uNkulunkulu azokwenza uqale enze njani ekumemezele ukuthi napho kuzokwenzeka noma okuhle noma okunjani okubi. Akukho okwenzeka kube isurprise ukuthi hawu besingazi. Kodwa njalo uNkulunkulu mayezokwenza utho wenze njani qala uyaxwayisa ememezele kubantu ukuba abantu benze njani bezwe. Uma ufunda uGenesis sahloko 6 verse 14
no verse 22 sifunda indaba kaNoah before uNkulunkulu esebonile uNkulunkulu ububi babantu before ebhubhise wenze njani ubanikeza indlela yani yokuphepha ukuze uphephe kufanele wenze ngalendlela bakwenza labantu lokho bazalwane cha bakwenza babhujiswa benikeziwe ithuba yiliphi lo thuba njalo lokuphendula babi kodwa uNkulunkulu bebabi benjalo uletha ini isolution ngoba ubesedicidile ukuthi uzokwenza njani uzobabhubhisa ngani ngamanzi then Deuteronomy usahloko 11 mawufunda uverse 26 no verse 28 sifunda ukuthi njengoba uNkulunkulu wayethi ubeke lezi zinto ezimbili ukufa nani nokuphila life and death uthi ke sifunda ukuthi ukufa bekuzofika kanjani futhi nani nezibusiso bezizoza kanjani lawo mavesi lawo aveza kanjalo ukuthi uma bengalaleli bazokufa uma belalela futhi bazophila kahle kuphi ezweni abaya kulo buwo uDeuteronomy usahloko 11 verse 19 u20 no16 sifunda ukuthi noma sebengenile ezweni kodwa kwakuswelekile ukuthi benze njani baliqaphele izwi likabani likaNkulunkulu uma sifunda ezela abantu abaphuma bayangiphazamisa bangenza la ngicela ngazi ukuthi ngiyenzani kodwa ke kulungile bazalwane then ebengifisa ukuthinta indaba le ngithi indaba yani yokuphendula asimfunde usahloko 30 kaDeuteronomy uverse 1 no verse 2 yes usahloko 30 Deuteronomy verse 1 no 2 kakuthi lapho zonke lezi zinto sezikwehlele isibusiso nesiqalekiso engizibekile phambi kwakho uzindle ngazo enhlizweni yakho phakathi kwezizwe lapho uJehova uNkulunkulu wakho exoshele khona ubuyele kuJehova uNkulunkulu wakho ulilalele izwi lakhe njengakho konke engikuyala ngakho namuhla wena nabantwana bakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Siyabonga uthi uverse 2 ubuyele kubani uJehova akithi uverse 1 uthi uma uqala ukufunda kusahloko 29 ungafika kusahloko 30 uNkulunkulu ubala izinto ezizobehlela nokuthi izizwe lezi ezibazungezile uma sekubehlele lokho okubi kunezinto izizwe lezi ezibazungezile ezizozikhuluma ngabo ukuthi kungani laba sebenjena namhlanje bese besha abanye ukuthi laba baphula ini isivumelwano ababesenzile nobani noJehova ingakho namhlanje benjalo bese uma ufika sahloko 30 uverse 1 bese ethi kuya ukuthi lapho zonke lezi zinto sezikwehlele isibusiso nani nesiqalekiso ekuzibekile phambi kwakho uzindle ngazo enhlizweni yakho phakathi kwezizwe lapho uJehova wakho ekuxoshele khona uNkulunkulu ukhuluma ngezinto ezizokwenzeka noma ngemphumela yani yokuphula isivumelwano uzobasihlakaza ebahlakazele kuphi ezizweni ezitheni zabo uthi ke uma sebelapho kulezo zizwe lezo uma sebekhumbula ini umyalo kaJehova kufanele benze njani babuyele kubani kuJehova benze njani bamlalele lokhu kubuyela kwiNew Testament kubizwa ngani bazalwane
ukuphenduka, ukubuyela endleleni enjani elungile. Ileyo ndaba esingena ekufisa ukugxila kuyo. Cishe incwadi yesibili ekunikeze yona incwadi yesambulo, usahluko 2 verse 5, lapho ithi khumbula lapho unjani uwe khona, wenze njani, phenduka. uNkulunkulu wayebenezile ngoba uNkulunkulu uyazi bazalwane, akaxoxelwa. Ngeke size kwesizomtshela uNkulunkulu abantu sasinawo sebekuhlubukile. Kade azi uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngalesi sikhathi ibandla lizobe lilesi simo eliyisona manje. Thina njengabantu kuyasithusa futhi kuyinto enjani entsha. uNkulunkulu indaba endala bazalwane. Indaba endala uNkulunkulu bekade azi ukuthi ngalesi sikhathi kuzobe kwenzakalani. So uNkulunkulu azi ukuthi abantu laba bazophambuka, ubanikeza i-solution. Napho kufanele ukwenze, phenduka. Kungani kufanele bephenduke bazalwane? Ingoba abasekho kuphi ebudlelwaneni nobani, noNkulunkulu. Sebeyizitha zikabani, zikaNkulunkulu. Phela uma bengesizo izitha zikaNkulunkulu, ubengeke uNkulunkulu ebuye kulezi zizwe enikeza amandla okunqoba ubani, uIsrayeli. Ingakho mangihamba noBabungobese, uma sengibonakala sengihamba nesitha sakhe, uyongibuka ngenye indlela ngithi bazalwane ukuthi kanjani wasuma manje nani nesitha sami. Sithi ke ukuphenduka kwake okwenza ukuthi ubudlane babo noNkulunkulu bube njani, bube buhle. Nalana sifunda lokho uSambulo 2 verse 5. Uthi ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo ngeza kuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. Mhlambe bazalwane ngenxa yesikhathi siyoshiya okuningi. uNkulunkulu ukhuluma ngothando. Ibandla liyaqhubeka liyaphila eEfesu, liyakhonza njengasemhleni bazalwane. Kodwa uNkulunkulu yina akukhombayo okungekho okushodayo, uthando. Ngoba uma ufunda emavesini angenhla usuka kuverse 1, uNkulunkulu uyabancoma. Nenzile lokhu okuhle, nalokhu. Kodwa khona lento encane nje, le ndawana le. Incane leyo ndawo bazalwane. Kodwa ukuthi uNkulunkulu uma ungaphenduki, sithi day 1 kodwa uNkulunkulu kuyinto enjani enkulu. uNkulunkulu ukhala ngani? Ngothando. Ngibekile ini? Uthando lwakuqala. Bazalwane, ibandla leli lase-Efesu ibandla elidala omlando liqale ngo 54 AD. Leso sikhathi leso bekukhona ababusi abafana nalokho bethuba Nero. Omunye loyo weyikhulu noma wababusi bamaRoma abebenonya kumaKristu. Kodwa la asifunda ngaphezulu kuSambulo makhuluma ngebandla lase-Efesu, uNkulunkulu uyabaye ukuthi nikwazile ukubekezela futhi anivumanga ukuguqa noma anisivumelanga anivumanga ukuguqa kubani, kuKesari. Nawenza konke lokho ngamanye amazwi lezi zenzo uNkulunkulu ayibalayo zazibonisa ini bazalwane? Uthando ababenalo ngobani?
ngoNkulunkulu. Umlando ngalesi sikhathi bazana bese kudlule ini izizukulwane ngezizukulwane bese khona asebadlule emhlabeni ngalesi sikhathi ngoba umlando ukuthi incwadi yesambulo ibhalwe ngeminyaka angazi yo 90 kuza ngapha yabo uyayibona igap ekhona phakathi kwalesikhathi lesokuthi sekhona amalunga ayingasekho uphi emhlabeni. Then uNkulunkulu mayekhuluma nalo ukhuluma ngemisebenzi ulikhumbuza imisebenzi enjani emihle ebebeyenzile elaliyenzile ngapi ngaphambili ngamamazi ukuthi abenze njani abakhumbule leyo msebenzi. Uthi ke uthando uma sifunda ngomlando ngeke sisafunda ngoba se-Efesu no incwadi yezenzo basifunda ngebandla lase-Efesu isinikeza i-background yebandla lase-Efesu ukuthi abazalwane babevela emphakathini onjani bekhonza uyithombe e-Efesu bazalwane and bekwenza ibhizinisi bekuyona ndawo uma ufuna umlando kuvela ukuthi bekutrade kule ndawo bekunemigwaqo ngithi eyi4 so izizwe lezi ezinye nazo bezifika la ngoba bekwenziwa ini ibusiness even ngalesi sithombe engikhuluma ngaso babekhonza sona bebenza inzuzo ngaso ngoba ikuvela ukuthi besikhona isithombe esikhulu lesi bathi sikadiyani bese kuba nethombe encane abantu abagodwa nazo endlini abebeyithenga ezifana naloyo omkhulu ngala futhi lona ubesebenza endlini egada khona uma uPaul efika eshumayela ivangeli kubonakala ukuthi abantu manje benze njani bayamuza uPaul laba abazisebenzi noma osomabhizinisi bayabheka ukuthi no na umsebenzi ulimala ngoba kuvela ukuthi bayavusa ini isiphithiphithi umsini ukuze indaba kaPaul yenze njani ingaphumeleli. Kuthiwa abantu ababenza imlingo incwadi bekhona nencwadi zemlingo kuvela ukuthi uma ufunda umlando lapho kuyizenzo labo akubala amaGreek namaJuda nabase-Efesu abanye ababelapho ngaleso sikhathi ukuthi balethe incwadi lezi abebenza ngazo inzuzo zashiswa. Why beyishisa? Sebephendukele kubani manje? kuKristu. Beshiya manje ini izithombe nani nemlingo le abebeyenza. Kwakubonisa ini lokho bazalwane? Uthando. Ababenalo ngobani? ngoNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu abenze njani? Babaphendula. Umyalo okhishwa uNkulunkulu uyi-1. Sithi uNkulunkulu banezi choice. Kodwa futhi la uNkulunkulu akenze njani? Nakhona futhi njani uNkulunkulu banikeza i-choice. Uthi uma kungenjalo yini engizoyenza? Ngizosusa nje uthi lesibani. Ngeke ngikwenze okuningi. Bese sizokhuluma ke uma sikhuluma ngani ngothi kani lesibani ngoba kufanele sifunde la ku chapter 1 ukuthi uthi lumele ini. Kodwa ke uma uNkulunkulu ekhuluma ngothi lesibani mhlawumbe kafushane angithi siyabazana ukuthi uJesu kuMathewu akekho okay la isibane asibeke kuphi ngaphansi kwetafula kodwa sibeka kuphi phezulu ukuze njani sibakhanyisele. Ubetheni uJesu kubafundi bakhe nina nini ningukukhanya. uNkulunkulu yena azoyisusa ukukhanya kusale ini ubumnyama. Uma bazali singabuza namhlanje amabandla esihlukene nawo yini okufanele eyenze? Ukuphendula. Awasakhonzi
ayakhonza futhi ama members bayashumayela ivangeli. Sayibona ithombe abanye besixoxela lapho siyashumayela thina sakhona mzalwane. Fanele nami ngibathi ibuye ekhaya. Naba abantu bayabhabhathizwa bengixoxela nje eziweni try sibamba ufisho omkhulu khona osandukunezela ebandleni. Futhi bathi wakunzima ukuthi eze wayinqaba. Ugcine wafika ke kubo wabhabhathizwa hayi sibamba ufisho omkhulu bayajabula. Kodwa abasenayo abantu bazalwane uKristu usesukile phakathi kwabo. Bazalwane uNkulunkulu uyasimema sengivala. uNkulunkulu uyasiluleka ukuba sibuyele kuphi othandweni kanini lakuqala. Nathi bazalwane le ndaba iqondene nathi esila ngisho nje ayiqalile. Mhlawumbe ngekusasa ngizokwenza ezinye izinto. Ningikhuze bazalwane bese mina ngenze njani? Ngibe nenkani. Hayi ngefana. Kanti befanele ngenze njani bazalwane? Ngiphenduke. uNkulunkulu bekhuluma nabo ebaluleka bebengenacala lesikhathi bazalwane. Kodwa wenze njani uNkulunkulu? Uyabaluleka. Uyabahlomisa ukuthi manje izinto ishintsha phambili. Nabi ningawenza. Uma senigejile phambili. Nakho enjani eningakwenza. Noma lelo bantu abazali yaqhubeka liexist liphile kodwa uNkulunkulu ulinde kuphi ekuphendukeni. Ngoba uJesu akasuka ekude. Ngoba sikhuluma ngendaba yombhabhathizo. uJesu uthi umuntu uzobe ebekholwa kufanele endlule kuphi emanzini. uJesu ungaphi? Ungale kwamanzi. La elinde khona. Ungale kwamanzi. Kufanele umuntu endlule kuphi emanzini bese yakubani? Eya kuJesu. Nathi sesikholwa abazalwane uNkulunkulu usinikeza lowo myalo ukuthi uma sesenzekala kufanele senze njani siphenduke. Uma singakwenzi lokho alikho izulu. Kunenkulumo ethi izulu akusile lo muntu. Ya akusile lo muntu. Ngoba akekho wazini izulu. Ngeke uke wafika izulu bazalwane ngaphandle kaJesu. Ngoba lithi iBhayibheli uJesu uphi? Usezulwini. Uhlezi ngaphi? Ngabe sokunene sikabani? SikaNkulunkulu. Akusilo ke lo muntu. Kodwa uJesu engumnikazi walo izulu. Uthi ukuze nize la engikhona kufanele enze njani? Niphenduke. Fishe ngizoramba la bazalwane ngenxa yesikhathi ngiyazi sengikhathele. Kodwa okunye bengifisa ukuveza sifunda ukuthi uJesu bazalwane ukhona phakathi kwani kwebandla. uJesu ukhona phakathi kwani kwebandla. Siyazi ziningi igodi. Kodwa uNkulunkulu akanawo ini amabandla. Zikhona igodi ebizwa ukuthi yini amabandla. Kodwa uJesu uma akha wakha ini ibandla. Yini esenza sithi singamabandla ngokwahlukana kodwa bese siba ibandla le1 isifundiso bazalwane. Noma singakhuluma ama languages angifani bazalwane. Ngoba nje sizama la isivende. Cha simunye. Simunye bazalwane. Ngoba into esihlanganisayo yini? Isifundiso. Singahlukana ngelimi. Kuthi uJesu sevala ngisengivala onendlebe makezwe. Onendlebe makezwe.
uJesu uqale ekhuluma nani nebandla lonke. Uma eseyivala usekhuluma nomuntu onendlela makezwe oyi-1 lana manje kuthintwa umuntu nomuntu ngoba akekho umuntu ola ozwele omunye umuntu ngoba sifunda amaqiniso la masuka la siyoshumayela angithi sesizwile sinamaqiniso lo muntu masifika ngale ngeke lizwe lo qiniso mhlawumbe uzofuna ukutshela wena ethi kwena unjani udukile shuthi indaba iqondene nobani bazalwane nami iqondene nobani nawe uthi umbhalo nendaba yonjani makezwe bazalwane yebo okunye ebengifisa ukuveza ngencwadi yesambulo ilokhu ukuthi isebenzisa kakhulu inamba yasebenzisa izithombe okuyimfanekiso kube yini ama symbols uJesu lama ebhala ubhala amabandla amangaki ayi7 uma ebhala amabandla ayi7 uNkulunkulu ubebhala ini ibandla ngoba inamba lezi abanye bayifuna nje begijima kodwa uma ulalela ukufundisa u7 ngo7 uNkulunkulu noma amabandla awu7 uNkulunkulu ubekhuluma nebandla emhlabeni wonke kodwa esebenzisa amabandla amangaki awu7 ngamazwi esebenzisa ubani u7 uma ufunda ngo7 kuvela ukuthi u7 usho ini iholiness usho ini completeness usho ini perfection lokhu okufaka khona phakathi ini uNkulunkulu kube yini indodana kube yini umoya engcwele bese kuba yini amagumbamane ani omhlaba kungamabizwa ngani ngama icardinal bani cardinal kwegama lakho lela magumbamane omhlaba okwenza bani u7 njalo uNkulunkulu mayekhuluma kusambulo ukhuluma ngalama direction amangaki ama directions amangaki ayi4 ukuthi othumela izingelosi emoyeni yomine ngamamazwi kuma directions omangaki oyi4 njalo mekhuluma uNkulunkulu kuma ngani ngama directions amangaki ayi4 konke lokhu masekuhlangene kubonisa ini ukuphelela lokuthi ini i-completeness so ngamabandla ayi7 uNkulunkulu bekhuluma nebandla lonke emhlabeni wonke ezindaweni zonke cishe angibambe lapho bazana siyabonga Siyabonga umzalwane Masinga